Kak Dito merupakan permintaan dari setuju keluarga besar Bapak Muasim, Yang Mulia Ustadz Mahfud Fauzan, Kak Kuy bersua dan bersolawatun Nabi dan juga berindah bersama kami. Karena saya mau ngiburu, pokok saya pengantar lo nyanyi, isa awer aja. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Silakan kepada seluruh bukan untuk berdiri dan tidak bisa menyambut kita bukan kami Al Ustaz Muhammad Mahfud Fauzan bersama Haji Ipon Matur segala jeruk saloni bisa maduran korang agak bayar oleh jalan saja banyak sega senengi beneratin ameratin anami lagar tiga anami mater satu audio sound system Verpatra video syuting. Matur segala kom, matur segala kom. Matur segala kom. Matur segala kom. Jeruk saloni bisa maduran korang aku bener roni kau naik jalan saja
Masya Allah, motor sekarang kong setuju. Kata coba bentak ratin, tapi bila ia mesti kata nobudi. Matur segala kepada kedua mempelai. Matur sakalan ko. alere ke age baita ide tedu, tak temu sareng ate bula kerong. Bebe galompang bibir jeruk saloni ngisem maduran korang age bayangan noni kone jalan sedek banyak sega senengi beniratin ben beda taberatin alami nagar tiga alami. Matur sakalan ko kita kita sakabut amarita doa esto. Matur nanti kita sampurna antar yang sana. Langkah bukti. Alhamdulillah. Bapak Suwanti. Salah
bule kerong iya terasa cuma tiga setong pepe kalompat bibir jeluk saloni bisa maduran koran agak bayang roni koleng jelek sedek banyak senga senengi bengiratin ben beda taberatin alami lagar tiga alami kata coba mentaratin sampai bina ia mesti kata mungkin panere ke agak baitangin teteduk tak nemu saareng ate bule kerong cuma tiga setong bebe kalompang bibir jeluk saloni bisa maduran koran agak bayang rongi kolena jelang sedek banyak senga senengi berniratin berbeda taberatin alami lagar tiga alami coba mentaratin tapi bina ia mesti kata mungkin panere ke aja baitangin teteduk tak nemu saareng ate bule kerong iya cuma tiga setong pepe kalompang bibir jeruk saloni pisang maduran koran agak banyak rongi kolena jelang sedek banyak senga senengi beniratin ben bedet taberatin alami lagar tiga alami mater sekarang kata
Ranger Taperatin anami Nagarti Ibu nama boleh betul ada Muhammad Mahfud Fauzan Asal kerajaan Adinda Bismillah. Kira nggak mau roh penuh.